झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खला बला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव जाति मुआसा भाषामय भाषा मुआसा जगत झिगु अस्तित्व अलि झिनेवा जियागु मसिका दै जजलपा थौ नेपाल सम्बत झिन्सा ओपी छ द कछला गा पञ्चमिया दि इन्डिजिनियस टेलिभिजन सयाजना दिपी सकल हानि बहपी भाजु मेजु पिन्त जी थजिगु एसएमएस ज्याजोया ज्याजो न्याकामी निटु दङ्गोल्या पाखे हाकन छका जजलपा लस्कुस नाप हाना बना देसना जना जिगु एसएमएस ज्याजो वापतिक शनिबार शनिलया खुतती ताइले निसे नेता ताइले तक वैगु ज्याजो ख त ज्याजोले नेवा भा संस्कृति तजिलजी नख जख इतिहास अथेहि विशेष दिया बारे जानकारी बिगु जी अथेहि छिपिन्छ हे छया हे दिगु मेसेजेस न छिपिन्छ हे इनापेना दिगु नेवा म्युजिक भिडियो न किनेगु जी उकिया लागि जिगु इमेल एड्रेस दु जिगु smsnepa@gmail.com JIGUNEPA@gmail.com अथेहि मोबाइल नम्बर दु 9741736906 हाकना छक 9741736906 थौ यथो ज्याजोले थौवा दुने लागु विशेष दि अथेहि थौवा दुने हे जुगु थिथि ज्याजोय बारे कनेगु जी ना पञ्च पिनिगु हे मतिना लु कथा होगु मेसेजेस त बोनिगु अथेहि नुगु पुलागु ने पुसे जंगु वो बाबा लागु नेवा म्युजिक भिडियो न किनेगु जी आया लागि भाजु किशोर कुमार साही वो मेजु निशा देसारिया सदुगु सकिपा थम मुगु गाय पाखे जिगु मायरे रत्न धयागु मे छिपिन्त जिगु एसएमएस पाखे छकसित देछाना जना सया दिस थन्हे पुसे जंगु मे नापन हे बुगा दिस तदस्का हे बालासी चंगु मेधुंका हाकना सकलस्कुस्तु चिपिन्छ 100 जना दिगुदु बजर क्रिएसन प्रालियन हे बोया नेवालय दुनिवैगु ज्याजो जिगु एसएमएस ज्याजो थ ज्याजो वापतिक शनिबार शनिलया खुताती ताइले निसे नेता ताइले तक वैगु ज्याजो ख थ ज्याजोले चिपिन्छ चिपिनिगु सुना थथिति पासा पिनिगु फिजा बुद्धि इहिपा द लागु दुसा वेकपिन्द भिन्टुना देचना दिफै थौ यथो ज्याजोले थोवा दुने लागु विशेषति अथेहि थोवा दुने लागु थिथि जात्रा त बारे कनेगु जी जात्रा त मध्ये नरसिंह अर्थात कार्तिक प्याख अथेहि सकमिना पुनि नाप डिसेम्बर 1 खुनु लागु विश्व एड्स दिवस अथेहि डिसेम्बर 2 खुनु लागु अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस अथेहि डिसेम्बर 3 खुनु लागु अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस नाप डिसेम्बर 5 अथेधायगु थौया दिन खुनु लागु दु अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस वो विश्व मातो दिवस अर्थात विश्व चा दिवस थौथो ज्याजोले थुकिया बारे हे खाना बलायागु जी कार्तिक प्याख अर्थात नरसिंह प्याख न ध्यागुया थो प्याख तढंगु एकादशी निसे सकमिला पुनि तक भिकावया चंगु दु तर थो दधासा कोभिड महामारी त चोगुलेया कारण याना सोनु दि तक जक भिकल नरसिंह अर्थात विष्णु दया जिन्नेगु बाख कार्तिक नाच पाखे केनावया चंगु दु थो प्याख कार्तिक नाच प्रबन्धन समिति पाखे संरक्षण याना वया चंगु ख धाजा थो प्याख दे दस हे येललाको या कार्तिक प्याख दबली हे भिकावया चंगु दु थोला जुल कार्तिक प्याखया बारे जानकारी आपा जुगुदु थो जिगु एसएमएस ज्याजोयान हापांगु मेसेज बोनिगु पाखे बोनिगु वेकदि आशा सुवाल जु तिका भैरव पाखे वेकल धै दिगुदु जोजलपा जिमिकाय थौ जन्मनि लागुली बुदिया लस्ता यको भिन्तुना धै दिगुदु अथेहि वेकल सबिता मालाकार जुय सदुगु शीर्षाय हेगु थयगु मेन इनापेन दिगुदु वेकल थोमे वेकया क्या अथेहि वेकया सकल परिवार वो जिगु एसएमएस फ्यामिली तन धै दिगुदु यको सुवादु आशा सुवाल जुया त अथेहि जिगु एसएमएस टिम पाखेन आशा सुवाल जुया क्या त बुदिया लस्ता यको भिन्तुना दु आपा जुगुदु सबिता मालाकार जुया सदुगु थोतस्क हे लोकाउ भागु शीर्षाय हेगु थयगु मे नेनेगु छिपिन्तन थोमे तेछाना चना सयादिस थन्हि पुसे चंगु मे
तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्याया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला Tutas he lokang hagu medhunga hakana chakalas kusdu chipinsa sayajana digudu indigenous television pake नेपाल भाषाया ज्याजो जिगु SMS ज्याजो थौं थो ज्याजोले छिपिन्त थो वादुने लागु विशेष तिया बारे जानकारी बियाचना गुदु अधे हे थो वादुने हे सकमिला पुनी न लागु जुल सकमिला पुनी या त हरिमली पुनी अथे हे घारगुरु पुनी न धागुया थो दिखुनु त्वा ननी चुक अथे हे बाहा सुचुकु चुयाना द्वय चित्र देका हलिमली बुएको यही हलिमली दुने कनी मुस्या छुस्या बरा इत्यादि लाखमरी फलफुल सकी अथे हे हिचाकु तया हलिमली बुएको यही तु त बोना भजन या ढुंगा बोया तगो हलिमली घारगुरु याना प्रसाद बिया थो सकमिला पुनी नेवाता से हनावया चंगुदु थोला जुल सकमिला पुनिया बारे जानकारी आहाकन पाजुगुदु छिपिन्सा हे छया हाया दिगु SMS त बनेगु पाखे बनेगु वेका दि रश्मि महर्जन ठुलो भर्याङ पाखे वेकलन थै दिगुदु जजलबा भिसनिल रश्मि महर्जन जियतन जिगु पाखे भिसनिल अथे वेकलन थै दिगुदु जिमिकिजा रोजन महर्जन या थौ बुदि लागुली बुदिया लस्ता भिन्तुना थै दिगुदु अथे हे भी उसायना कामना याञ्चना थैदिगुदु नाप आवे गुमे वेकला वेकया किजा रोजन महर्जन जिउया त अथे हे रश्मि महर्जन जिउया पासपी नाप रोजन महर्जन जिउया न पासपी अले वेकया सकल छेजा पिन्ता थैदिगुदु अथे हे मेम SMS छया हाया दिमा पासादी वेकदु स्मृति दुवाल बाग बजार पाखे वेकलन थैदिगुदु जजलपा जिमी दाजु सुमन दुवालिया मेगुवाले भी इहिपा द लागुली भी इहिपा द या भिन्तुना धैदिगुदु सुखी जीवन हना दिशा नापमा धैदिगुदु वेकया दाजु सुमन दुवालिया त भी इहिपा या द या लस्ता यको भिन्तुना अथे वेकला देविका बन्दना ज्यू वो राजेश महर्जन ज्यू या साधुगु तस्का हे लोका भागु मे जिगु बैसा थाला धयागु मे इना प्याना दिगुदु वेकलन थो मे वेकया सकल दुवाल फ्यामिली नाप वेकया सकल पासपी त थो मे इना प्याना चना धैदिगुदु अथे हे मेगु SMS न वगुदु वेका दि सुस्मिता महर्जन साक्य काठमाडौँ ये पाखे वेकला धैदिगुदु जोजलपा जिपासा मनिषा महर्जन या कने इहिपाल यागु दिनको छिगुली इहिपाया लस्ता यको भिन्तुना सुबा तता धका धैदिगुदु वेकला आवे गुमे वेकया सकल परिवार नाप वेकया पासा मनिषा महर्जन अथे हे मनिषा महर्जन ज्यू या सकल परिवार या त थोमे आवे गुमे वेकला डेडिकेट याना थैदिगुदु हजुर रश्मि महर्जन ज्यू न इना प्याना दिगु देविका बन्दना जुया साधुगु नाप राजेश महर्जन जुया साधुगु जिगु बैसा थाला दया गुमे आछि पिन्त केना जना सयादि सन्थने पुसे चंगुमे जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्याया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला Tutas he ni pusi changgu na pantas he lokau hagu medhunga hakna chakalas kusdu chipinsa saya jana digudu indigenous television pakhe नेपाल भाषाया ज्याजो जिगु SMS ज्याजो
थजाजो वापति शनिबार शनिलया खुताती ताइले निसेन हेटा ताइले तक वैगु ज्याजो खदाजा थजाजोले छिप्पिन्छ छिप्पिनीको सुन थथिति पासा पिनीको भिज्या बुद्धि इहिपा द दुसा वेकपिन्त भिन्डुना देचाना दिफै नापौ वेकपिनीको भि उसाया कामना यासे वेकपिन्त हे यगु नेवा मेन देचाना दिफै उकिया लागि जिगु इमेल एड्रेस दु जिगु smsnepa@gmail.com jigusmsnepa@gmail.com अथे हे मोबाइल नम्बर दु 9741736906 हाकनाचक 9741736906 अथे हे थोवा दुने विशेष दिवस कथा विश्व एड्स दिवस लागु जुल विश्व एड्स दिवस डिसेम्बर 1 खुनु लागु ख तो दिन खुनु एचआईभी संक्रमित जुपी नाप एक एचआईभी संक्रमित जुया थगु ज्यान छोपिनीको नामे तो दिन हनावया जंगु ख वेकपिन्त सकारात्मक नाप एकताया भावना बिगु सोच रेड रिबन या सिम्बोल केना सचेतनाया भावना हया एड्स पाखे बचे जुइ नु धागा एचआईभी एड्स दिवस धागा हनावया जंगु ख अथे हे डिसेम्बर 3 खुनु अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस लागु जुल थो दिन खुनु अपाङ्ग मनुते त थिथि कथाया तिब यानि कि हौसला बिगु कथा थिथि कथाया ज्याजो यानावया जंगुदु हारे मचामा धाका थिथि कथाया ट्रेनिङ नाप वेकपिन्त सम्मान बिया अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस हनावया जंगुदु नाप थौया दि अथेधायगु डिसेम्बर 5 खुनु अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस अले विश्व मातो दिवस लागु जुल विश्व मातो दिवस खुनु थिथि थासे स्वा सीमा पिना उकिया महत्व बारे जनमानस पिन्त कना थोदि हनावया जंगुदु अथे हे स्वा सीमा पिना थुकी चाया त गुली क्वाटकी धका जनमानस ते त थुकिया बारे जानकारी बिया अथे हे स्वासीमा पिना थिथि कथाया चोलावेगो पाखे बचे जी फैधयागु जनचेतना बिया थो दि अर्थात थो विश्व मातो दिवस देदस हनावया जंगुदु आधा स थुजाजोया इ फिडुङकुगुदु मेगुवाले हाकन वेगु बचतासे झिगु संस्कृति झिगु सम्पदाय त मतिनायाना दिस छिप्पिनीको प्रत्येक दिन भिजुइमा मंगलजुइमा छिप्पिनीको भि उसाया कामना यासे थौया त बा सुबा जेमा भा झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ शनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला